Semang mara bangun, konden masuki pemuka komputer, kale layanan internet, lakat chatting, aja tunangan tiang, cane sangat tresnain, ada ke adi suba ngantosang beli. Timpalan kumpilan rokok lan membekal kangen lan rindu. Duli yang hatine jani ketemu jah adi. Adi masa keto kone kangen pesan aja beli. Lan jani kira kesaling rayu lo. Timpalan kopi lan rokok lan membekal kangen lan rindu. Duli yang hatine jani ketemu jah adi. Adi masih keto kone kangen pesan aja beli. Lan jani kira kesaling rayu lo. Balik kangen, balik rindu.